What? Hey! Haye mite mi ba mi. Ariko nakumira koko. Ubwo urabona imyenda wambaye wajyana mu cyura kimera kwinjira. Ariko ye nicyo cyago cyonyine ngira nese si ibikirori. Ariko usibye kutanabereye no kundusha. Ubwo wabereye kundusha ndareba niba winjira. Tugenda bwuve mu magambo tudasanga cyarangiye kuko no musi ntabwo ndi buhaye. Genda ahubwo tugende. Genda ahubwo. Jesus! Haye mite mi. Salama no game. Injira. No. Niko shari kujya hano hari nka tugira ngo ajya kuzikundura. Ariko abasamu biki gihe mwabaye gute ubwo urarebye n'uryo nambaye neza nkwiye gukundurira inka. Ngeraho kuri n'umushumba wawe. So najya kwa myenda myiza we kumbafu. Ariko so ibirenza ngasa amahane waretse nk'iyinjirira. Ubu koko ntubona naje nabyambare rwose bikaninjira. Ubundi bwose ni gukwinginga. Ushobora no gusanga byarangiye kuko n'abari mano ntabwo boroshye. You think say they wise? You are a mumu man. Mutambuke banyakubaho. Noneho mbaye banyakubaho. Kanitambukire nibwira. Haye mite mi ba mi. Jesus is Lord. Igloos zamucitute. Siko buryo usetsa none wari uzi kuri burya wenyine. Mvowe vuga gacha tugiye umuntu twumva. Vuga utari mu bantu. Urasaza. Ndeke se kuvuga ko uri umuvumbi. Yari umuntu wese ko waje kuvumba. None se basore byifashe gute numvise muvuga ibyo kuvumba. Tutavumba se. Wewe wicaye na ruko watwerereye. Nibigofire. Oh shit. Icyo bitwaye siko niba bafata murabyishyura. Uwo murana ntabwo uri busigare. Tuze dore baraje. Sorry kumba cyo. Man, kandi mama. Tuza mano tuza tukwaye ibintu gace. Orusha wowe. Tuza. Akusundi pro mwese muri kurwana mupfiki. Hari utabazi ko muri abakunda. Siko siwe tumuga. Mwese mwiriwe neza. Kwabuzwa n'iki se kwinjirwa kandi tugiye kurya mu kanya. Yesu! Ariko se Igloos urasaze. Bivuga ndi gutumye. Nese aje kuduhagarira mbategeye kutubwira ko tugiye kurya. Urya se uratwerere. Wese waratwerere. Wapi? Nawe rero tuzi. Mutuze mureke kuderanja dutangire. Ariko boss korera imbere tubona uburyo tubyakirikaye dusubire mu rugo. Ariko shaka mugaragara nk'abavuga. Reka na gutera abavuye bitwara tumiwe. Mufite ikibihamya cyane rwose. Okay, reka mpamagare zamu wanjye. Nasanga mutabifite. It was at this moment that he knew. Weza, vayo. Nyereka ntutumene bwami. Ngenda mfite rwose, kaza mbuguhereza. Hey! Jesus is Lord. Subwo ugena, kunanze ko nani bufite. Mantongire ko nge nabanye buzima, ntabwo nge nabyebera. Kigaragara cyo nta invitation ufite. Kandi nayiza. Ufite wowe. No. Na invitation z'umuntu twatanze, ahubwo twatanze iz'ubururu. Takara biza kuseka ko nyina reze ngora yinkayira. Urakongera gusaka karibwo bwa nyuma usetse. Ncujeke basha ahubwo musohoke mugende. Serese urabikora? Oya ahubwo tureke ngenda bikora aho nyizera man. Okay. Ubwo se shana. Ubwo bari gutinda kuza n'ibyo twagiye mu gikarimane tukara ko twabona ibyo tukibi tugende none. Oh my. Funka!
ibiryo nari nasize hano byo gutegesha imbeba n'indi babiri. Ubu se ko nari nabwiye umugore ashyiremo sumu ya panya 50, ubu yabikoze. Papa numvishije uri kuvuga ibijyanye na sumu ya panya. Nasanze mama yashizemo sumu ya panya 50 mbona zidahagije. Yongeramo izindi 40. Manu bararya none sinazongera kuvumba ukundi.